Miario ya MCA wa kuorotwa Zipora Kinyakiuga kaunti ya Meru no irintakene kinya nyuma ya ngavana Mutumantu Ethingia kujukia muthigo jotongeria netete na mbere gwankania mwankijo munene jwa gisiasa athoji ba siasa nande bagichumiria kuorota miario eje baugite ZK na izebwega buru kuri na igambarire koti riria rikwariria mbondi ya wandikani kwethero ikiandika ari mubai CD na kinya mabisa babero baugima na kwa utebwega kuorota ngavana na mantu jaraja tenjarene chiawe ni boritie mbunge ya Meru guchokia rainini ya memba bayo batika therwe bakirita miario ya kuangaratania mwingi muthuri Murioki gatumenyithie no kuigwa obara bare mero ngugi thirikari ne nkoro bangi barachokerwa ngugi na kairi no bakweja kuga ana betu bate andikwa no nto ba wage bill Mutumantu Ethingia keja kwithira ugo tiumba ku manage wage bill we Meru County, then you have no business being there unless that one is done. Then I repeat again, tole ontake Ujunandi ni MC wa koroto na Zipora Kinya akiaria akiwa thirikari ya kaunti Meru kukurukira ngavana Mutuma niremi kuandika andikwa kagita kaka nabagita gutate na makarigite wa mbajite na kaunti Meru no matini makasi ora ugire batumba kuandikana no tombondi wandika ndene kaunti Meru ete na ombani na mbeca iji ibakaikia konge service board bandu itugomba gwita ngugi ya kuhaya kana kuandika no ntukoti itebetikiritie so no tutwekirite mbeca che kuandika naku bwa mbeca bote 189 million mbeca ira itumba gwita ni kuandikana na twarekera chiendelea gukarakiri treasury tutumba gwitumira naja Meru so tuka move mbesiu ki batumiri jange chitakiri mantujan development kitumi giki nandi athoji siasa baketho bakwire ZK biure bibi ko ntikoerwa nande niki ugo nande kwenda utumira kanya kagwaka kana kuoga ngavana njara ukiwa no kwenda kuandikana na hiyo ugo ri MCA na MCA wenzako waitere mbechire chali cha kuandikana baikia ki maendeleo kana nteto na ingi kuna nde kwa tweka kama mantu na jamwe impeachment no iterbo lakini ejeri twari mantu na ya sheria na umabo sheria ibu botonga ile thirikari. My question is this: no ro teringeri kura no ntote kuigwa the pain of MCA bubange menye bwo gwekera thenene no nto mtola mwana incho ro tija kauga moshimu ora atwerere atere ibabo bwalagere twande kwa eshimu abate na thena yongwa it is you that does not attend sittings cha assembly no interpret you kana kwethura then ote ku understand the mandate rawe nio uli MCA unto boy bajaire kwariria ni abisa munene wa mbodi wa Njobi no Babu Muguna na wakiuga uyu. Then the other thing kuona somebody an imposter masquerading na kionywa akiuga CEO wa compound yereko na itwathiriria compound utumba kwa CEO wa compound yeteo no ngalira igambari urekirwa kotini ni akora ari kaitwa irio tubuiku igwa kwena CEO wa compound athoji siasa bakaire baketho bakirotera ZK na kutha bembera mearieji kumania mandu jege Babu Muguna ukiwa Katero ukiwa Mukora ukiwa ni imposter daktari musima ira kwa na mochema jo itibanguge ngavana Mutumantu Ethingia kinoru arungekira Babu Muguna ari CEO ntikuerwa gwatuka ngavana na murungika ari CEO kege atumo mweta Mukora na arua omweta imposter ntikuerwa imbi na ntikuerwa na atawaria ori Babu Muguna ingaira bu Southiment kawe kirabu yaku Babu Muguna ara ingite kakwende Babu Muguna ugo no origiritie wona nomination kana uthuro ri waziri wachwagwa kakwende Babu Muguna akorigiria konyo Njobi imbi ugwetia Babu Muguna ugetia bangi lakini atokwera gwatu kwa mbecha chi kwena channel na nala mbecha intobia thirikari biditangawa thide we mweshimiwa wena foro ya assembly no wandikira EACC kwa manto ya gutinda kuruma muntu kana mwakira rietwa ntaka omwina ini okinaina tikana Babu inda mubunandi wendi bao ni kuona utongere bwa mbunge ya Meru mbugutha bwikano ki MCA kagita karia arumira na migambo ya gwitankurani na umabungwa ankoromba munene wetu speaker wetu wa assembly Mheshimiwa Bundi, Deputy Speaker wetu Mheshimiwa Mandali, our leader of majority na baubange MCS betu liria mutongeria ule olekeri utongeri bwa bunge la Mheshimiwa Zipe au magararia na nde wananchi batigwa bakiwa ne bunge yugere kana ne muntu kiomba ugere
so please muntu unabati gutekerwa the necessary requisite action kana nabati kujugerwa matagaria atukuga antu bara be nyomba che kuthia sheria ya county assembly ukamisiri ndi public nyanda ikemwe kwa tuka makosa jadithitwe ya makosa na nuije avenues kana na area makosa ja kithirikari uite koti kana uthitange kiri agencies iriro cha kithirikari kiuga nandi ukaje kuthanga bana mutuma kwi maiti akathithia ijonekane ati kwandirwa inkwenda menya kana batute katutetera thirikari ya county na njira mo kana yingi in fact jauni onde muthingatio Peter Munya lakini rire muntu utunga sheria uri assembly akwaria manto jate within sheria kana akwaria manto jorongo kana jakigi ni kumakania muno nuntu ipaburikio kumisirinde uri ndene assembly na wina nafasi ya kuthithia sheria na gwatukigwo kumara kwa antu misleading information ni kuori muno ikumenyekane atiri kwatuika mutuma thirikari yagetithia akathithia makosa na thithia makosa jae jakionekana i makosa lakini nite gutuika na nde ko kamisirindi antu kenda ugwe interest ciaku ikinyanira kana kenda ugwe muntu ro gutumite ukinya ntu mwewe tuteo support thirikari eriko kana eriko tento ethinge to supportaga lakini wokaeria ni mwananchi no tukoi mutiari na mwana kwenda kuandikwa kwina daktari kwenda kuongera mushara kwina nurses kwenda kuandikirwa ibo kwana ora level 5 karibu kwana level 4 sira twina chiori kari please kindly atongeria be very cautious na jarabu kuga kaboko ga budget yetyo ba izi yonora next year tukekera bobu yonora next year tukekera bobu kenda twina mero cohesive Muthuri Muriuki, Uru TV, Mutiriri wa Kangangi.